ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sionga masa itatu na nusu musia sia wiyo te matuku miongo itatu mwaini wa 11 na mwaka ningilile miongo eli na ili naende ni udhocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo gavikie kumanidia maundu ala methi wa maikitika naende ni kuyano tukwatea ni kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official tukumanisi Mauvoo kauta utukuni wa umundi na kwa uye katamba kwa tala tumanengete uito. Ala tukumbanesye ni vamwe na bunge ya Kitui kuvitukithia kinandu cha mautio cha shilingi bilioni 12.3. Athuku 500 manzama ya uandikani masaku kukuidwa. Bunge kumina kudhuima masitwa maandiki atinikala manolo tetweni Musumbi. Enendi Kitui kuendea kuangaika ni valame kumya ndawa. Vilingi wa Mauvoo. Nitawa Veronicah SYOMBUA Sharon Dinda no kwithwa aitwa liula Mauvoo kwanza ya meko nina wikwatyo musiaisia nitokutambane mwengi na muthia wa Mauvoo maitu na initiambisia kauntini ya Kitui vala mbunge ya Kitui ya vitukithia budget ya mautio ya kimanza cha shilingi bilioni 12.3 vala mivea imwe ya kwata kimanza kinene cha ilovia kwa ilia mivea isu kuyanana na mawatho kana manifesto ya governor wa Kitui Dr. Julius Malombe vala muvea wa uiti uimi na kiwu siavathi wa kimanza kinene cha ilovia isu kuyanana na budget isu mivea imwe na ila inatengetwe uito kwa uthukumi ni governor wa Kitui niolwa ilovia ila sithitwe itha inewa na kwikiwa miveani ila governor wa Kitui wa minenga uito. Onesmus Chalo ena Mauvoo. Mbunge ya kaunti ya Kitui kwa vamwana ya vitukithia kimanda cha shilingi bilioni 12.3 nthini wa sikalo cia bunge ila ciatwai wa miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui aina naandiki Mauvoo mwene kivilo wa nzama ya budget bunge ni iza kiasi siengo na ula ingine msio ya ward ya vo chamatu ila Kitui cha umelone wasua na wetakana budget ini kuthinikia maundu ala mathina cia mwene nthi wa kaunti ya Kitui Tawiti Malelo Kibu kati wa angi County Assembly ya Kitui County ni vitukithia budget nikana anduma Kitui County matona kuthukuma budget ya 12.3 billion ila isiaitie maundu ala matona kutethesia mwene nthi wa Kitui County maundu ma kiwu maundu ma witi maundu ma malelu na kusisia ona maundu ma agriculture hu twenda tumutangasie na tuwete kana ithui nitungamite na kuthukuma pamwe na serikali ya ile tongozi ni Dr. Julius Malombe nikenda withi ndo athukuma ndo ma Kitui County siengo iweta nthini wa budget tai kuthinikia matakitali mandu na ala methitwe mayumite kuthukuma ene nthi mate kwivwa onduma na alimu ma ECD. Yes, CHVs katika budget nikenda withi volunteers yesu ni metha maandikitwe na kuongela tusisi avo wa alimu ma ECD ona uonundu ye katika manifesto ya Dr. Julius Malombe na nunetie katika mbunge ni kana mbunge imisisi mbunge ni sisi na yona bepata wa kupitukithia nundu members of county assembly kana MCAs ni mesi nundu apata kuhakikisha kana alimu ma ECD ni mande kwa permanently na KMC musakwe kuma wodi ni asikuru mwingia yulu kimanzi mwange no wetakana budget ya vitukithitwe ne mbunge mbitu bala wetakana na makwithia mevitukithia budget ingi na ila makwikithia kana ni avikesia ene nthi mawatho mo alama na matha evinda ya kiuteti kila wodi ni akwata mbesa na nundu ni improvement kana ni mbesa siongelwa from where the amount was to the current level ni muyanie na nundu hii ni supplementary budget ni tio ya muthia in fact supplement ya budget na sibi ni serikali ingi
Kwa minila tukwitha twibu yuta serikali ili mbene His Excellency ako prepare budget na kutwete ningone ka capture aspirations ya andu maitu na kila wodi kianiwa na ningi vetha vandu batote kuyania tukanena tuka point out na maundu morekebishwa kwa uniona nyene muyania mivia imwana ilete na uito neolwa mbesi ila ithitwe ivadhiwa na kuongelelwa kwa mivia ila ina uito kwi mwene nthi kuyana na mawatho ma governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe vala muvia wa uiti uimi vamwe na ula wa kivusi avathwa kimanza kinene cha mbesa budgetini realignment kana undula mbesa isiumiswe kuma kwa ministry na siathi kwa ministry ingi ni kwananisia na manifesto ya His Excellency Dr. Julius Malombe kusisia ministry ila kulingana na ondola wathie ene nthima Kitui county kwase kana nundu no waneni kana witi withitwe wina mathina kwa ene nthima Kitui county ni ministry mwe ila ina kimanda kinene cha mbesa na maundu ma agriculture na water ni sindu ila withitwa kunene ku isu nizo ministry ila tukona si kwatie mbesa mbingi na tikwaze kwena ministries ilusi kana sia isi mbesa kila kitu ni realignment kumya mbesa kuma ministry mwe kuthi ministry ingi kulingana na manifesto ndula ili at the moment 20 na supplemented budget ile na so yutenzi serikali lengi na ndi nundu wa realign ondula chairman wa weta budget isu nitutukumie kulingana na ondula recommendation sio kite ani twabitikia na kielelo kitu kinene ni kuhakikisha ndu Kitui ni makwata maendeleo budget no kwithia iteanisha mahitaji ala twina monthe twikwatia ila twithia twendembe kana tukethia na budgets siku speak to every need that we have nundu wa mbesa ila siku na ila siuka Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas cha itina wa kikalo cha mbunge ya Masaku kukuna kula ni kana kuvetangwa ofisini kwa maofisa atatu manzama ya waandikani ya kaunti isu kana Public Service Board kumana na wendekerio wanzama imwana ila inanyuvitwe kumathuima asu atatu ala meukonwa na ulusani yu munini wa speaker nthini wa kikalo cha mbunge ya Masaku Stephen Nzue Mwanthi no walisekana nimekuendea nambe na kuvicha alivoti kwa governor nikana kwithiwe nzama zao ya waandikani. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela ni wanena na memba mambunge isu kumanya mawoni mo yulu wa itambia yeu otondo ukutwelesea. Itina wa kikalo cha mbunge kukuna kula na kuveta memba manzama ya waandikani kwi monani wa iyo. Eyes have it. Kwi umundi munini wa speaker wa mbunge no ya kaunti ya Masaku Stephen Nzue Mwanthi ni waelesea yu gavana nukwidhi wa ndavikiwa masieto maasu alama mini ya kuvetwa ni kana amatu mavalua makuiveta ofisini na kuwete masieto angimbe wa kikalo cha mbunge. So the next course ni speaker ataandikia governor akimwambia hao watu wapewe barua za kutoka kwa ofisi immediately bila kuharibu wakati. Kuanzia hapo governor ataleta majina kwa bunge, majina zenye za watu wengine, atatengeneza ile inaitwa select panel ambayo pia ndio itakaa chini ichunguze ama ivet watu wengine wenye sasa wanaweza ingia kwa hiyo ofisi. Hiyo select panel wataleta hapa kwa bunge, tuwaone, tuwajue, tuwaongeleshe, tujue wako na qualifications. Tukiona wako sawa, wataenda nao sasa advertise hizo positions za County Public Service Board members. Wakiadvertise, wakiangalia, wakiona wako na makaratasi na kila kitu iko sawa, wataleta hizo majina, zitaletwa tena kwa mbunge. Munini wa speaker Stephen Nzue elesia mosi itambeji kieleloni cha kuveta amemba su nundu wa siko sia utulamea kutumia ofisi na hii na kuthukuma na kikono itambejira wawe ni kuolanga mbesa mbingi ila sithito situmika kwa misala ya kuiva thukumi amwe alama andikito kwanzia sia ulusani amwe siendula nzameswe nekite ni pamoja ona kuandika athukumi alama ya sub county administrators miongo 25 wawezi neza masaa kutwe sub county nana imana andikite ma deputy sub county administrators 18 otwese masaa kutwe sub county nana kwa hiyo ndo ange mekalao ko maitembea na nundu kitumi cha kweka nundu job group ya sub county administrator ya mbesi ayolo kwa mo sandu mo memeke ya kuyula mundu aitwa sub county administrator na ndepa ndo de sub county wenda athukuma na isu nizo sindula tubetanga including umwe wa chairman wenzama mwitu yake andikiro ta sub county administrator
na andikitwa sub-county administrator sub-county administrator nde suomo wathi katika sub-county ndo sub-county na no tusiese na itwese alama thoko mako ko izu ni mwezi asindula tu betanga kana twatondha kubetanga kaunti ya Masako mundi nikenda ngavana andike za mengi ile kwa kuspia aid na tuisisia issues ya wage bill. Ma-MCA mekivothokanio Evo, MCA wa Katangi Felix Ngui ni mokilia mawoni mekivothanio yulu etambiyu ya kuvetwa kwa amemba asu aingimo maiweta etambiyu ni utetheesya kuveta alusani na ene nthi ma Masako kwa uamu iyo ulamana yilitwe mbesa mbingi siitumika kuiva misala itumo pea ni wa wandikani pena kiko kingi muno pyo tina thukumi more than maana ana maiva wa musala mate katika kaunti yetu ya Masako ala tuita ghost workers tina ndume kaunti ni manenga waila sita wa extraneous allowances kana additive allowances mundu kuthukuma ba Masako akaibwa allowances ya mundu wele kwetha ithukuma masinga katika county public service board yesu nebo baandikitwa andu aingi pyo maandikitwa kwanzela itailite na hicho kitumiti na wage bill nene pyo ukethia mbesa bingi ila si katika budget ya account sienda katika misala sienda katika maende Onowi ovokwi umundi gavana wa kaunti ya Masako ni watumbithia nthini wa ithangu yimwana ya silikali kana masieto atano ma memba manza maisu ya uandikani va kaunti ya Masako ni metha maivetwa. Daniela Mwankela, Mutongoi TV, kumava mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masako. Mbunge nene umuthi ni aminukulia sikalo cia kuthuima maminista atinika miveani ki ivathukanyo muthenya umwe itina wa koti wa yulu kunengane uthei wa isesu iendewe mwandu Teri Mbaika na ula wolotetwe kutongwesya muveani wa munini wa silikali cia mitiuko ni waweta ungua utongoi wake silikali cia mitiuko nthini wa miaka isu 5 taukwitha aithukumane sana vatena mathina nake Jonathan Mweke na ula wolotetwe ta mwandiki mutinika muveani wa mathau ni waweta tawina ndoto na nukwikwatya maunene mekwithwa nthini wa nthi ya Kenya na nthi ya Kenya ina utoni wa kuthauka ikombe nene ta World Cup ethiwa ene ianda kivothokanyo nimeukwata mbau na kuthukuma nesa kwa vamwe. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Thina wa mauvisi onthe ma minister atinika muvia munini wa maundu ma silikali cia mitiuko ni ofisi munene kiwangoni ki avikite mbewanza ya mbunge ya maundu ma silikali cia malembeta mwandiki mutinika mwolote muvia ni mwandu Teri Mbaika ni walesia mbe wake ni kivalua kinene cha kulungalia uthukumi wa silikali cia mitiuko wiaula mwamba na ofisi wa munini wa president Rigathi Gachagua methiwa mathi utethia kwa vaita munene wa kwailia mathayu ma ene thingi halame isioni cia ndwani. What is your plan on bringing the governors together and the counties together and formulating a formula so that at least we can get, if possible, an industry for one product in each of the counties? County government have experienced delays in funds disbursement from the national government and has resulted in the operations of county government being affected by what measures can be taken to address these challenges? All these engagements, all these things, looking at a county and knowing their strength and what is that the national government can do to make that activity a source of revenue for that county. Maybe it will require resources, and I have to come to you as a committee of parliament to allocate resources to this department. If I believe in devolution, more than 100%, it is the best thing to happen. With the challenges and with all those problems of ghost workers and everything, it is the best thing to happen. When you look across the country, there is no one region which is so left behind like maybe it used to be. Mwandu Teri Mbaika nwaweta katua mathina manene alama ende kumbila county ni athukumi ingi macheti yani ghost workers na kuselewa kwa mbeza cia county thina ila avikia kuliko ofisi no kuithenekea kwa kuthuma kwa vakuvi na ene yanda onthe kwa ilia uthukumi wa silikali cia mitiuko thino ivinda kampeni silikali ya Kenya Kwanza ni athanie kutiucha mawia onthe alama county ala kukovikia uyu matialite silikali ni yakati kila tutono kweka
nikutethesia serikali kundeliver wiola manathie ananchi na department ino ni important kwa akenya onde nundu niyo lingiete serikali munene serikali ya mutiuko nikana ku make sure kana devolution ni ya work ungiulo avika kuthuimwa ni nzama isi ambunge ni mwandiki muteneka mwolote muviani wa Mauvoo Jonathan Mwangangi Mweke. Do swear that the information I shall give before this departmental committee on sports and culture ulo atavia kamiti ya mbunge ya maundu ma Mauvoo kana ena utuika wa kuyana kwa ilianze vya katulio Mauvoo ange na inengo sia amwika ingi va Kenya. You have a Bachelor of Science and Computer Science. How is that training or education background relevant to the job that you have been nominated for? My education, as you can see there, and postgraduate certificates gives me a lot of competency to be able to perform those functions for which I've been nominated for. When I was the deputy governor of Nairobi County, Governor Kidero, the first governor who was my boss, was gracious enough to share power. And with that, out of the 10 county departments, he assigned me a department of youth and sports. So my tour of Nairobi County as I was the deputy governor got me quite some experience in managing government resources and implementing government programs. Be wa Mweke nikivulwa kinene yulua undu wa kwa ile mathina mukuli ma iwanza wa iwambeza kwa timu siambi na inengo siamani wa ingi. Tuanda yutu tuwa Mauvoo grassroots kuma primary schools ya public secondary school, yani grassroots football, grassroots volleyball, grassroots hockey, grassroots basketball, tuhakikisha na grassroots rugby, tuhakikisha ndo maitu ni mambe yako dhao kama dhao kuma mea nini mono pio. Itina wa iseso the yu kamiti isi ambunge sithu iandika livoti ona kunenga na mbe wa mbunge no kana kufikia kunena nigwa na kuvitukithwa mbe wa yumbe koso thiomo mwasa wa evindani ya siku ya kisimisi sikalo sia muthesi ambunge hiva niwo kwithwa mutendani wa une Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nye nita wa Benjamin Mwaka. Na tuisonga na mbe spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo katisia numbula kana iseso ya kumathungulula maminista alama nolotetwe ni Governor Julius Malombe ni kwambia mituki katisia ni wasia kana komiti ye mwanya ya kuthungulula maminista a ni kwambisia iseso yu vau kwa vau itina wa kukwata utheiku makwinza ma ya mituo na kukitana na ulusani ya EACC katisia ni waweta iseso yu chumwa niwaweta kana ondosuno na kitiki chumwa kivetuku vala inailasima apikie na ukwata valua kuma kwanza maisu nikenda maminista la molotetwe ni Governor Malombe mavikie na kuthungululwa ni mbunge ya kaunti ya Kitui. Guidance is doing the best to ensure timely conclusion of the due diligence exercise, and as soon as we have all the information, we shall be resuming the vetting process. As at today, we have written letters to the following institutions seeking to get the relevant verifications. Roman 1, various universities for verification of university degree certificates. Roman 2, Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, for integrity report. Roman 3, Office of the Registrar of Political Parties, into bracket ORPP, for confirmation that none of the nominees is an official in a political party. Roman 4, Kenya National Examinations Council, into bracket NEC, for verification of primary and secondary school certificates. Roman 5, Director of Immigration, for confirmation whether any of the nominees holds dual citizenship. And Roman 6, Office of the Official Receiver, for confirmation whether any of the nominees is adjudged or a discharged bankrupt. Honorable members, we should be appreciative of the fact that challenges like this strengthen our capacity to undertake our mandate and further ensure that we make the county executive diligently work for the people of Kitui County. Honorable members, it is therefore my clarion call that we all exercise patience as we wait to receive all the information from the relevant government agencies. Honorable members,
I understand the pressure, threats, and even intimidations we are facing from the general public who have the perception that we have intentionally refused to vet the county executive committee members. The said group of people are also giving the perception that the executive and the assembly are divided and are also trying to divide our united house. Honorable members, let us remain strong and focus on our mandate. As your leader, I undertake to do my best and offer the necessary leadership in ensuring that we partner with the executive in efficient service delivery to the great people of Kitui. Ona kutuika serikali wa kaunti ya Kitui ni wikite kithito kunyaicha ndawa masivitali ni ivinda ya moyumwe muvituku enenthi nimeweta tameuto mwanza kuthoa ndawa ila mavikia na uthokia masivitali ama iweta ndawa ila siaitiweta siainini na yuta mekwenda serikali vikie na kumanya ikisia ndawa ingi maiweta sivitali munene wa mwingi level 4 tauko sete ndawa hindi sivitali nini ita dispensary imwe sithi wa sina ndawa na ula ni undu wa kumacha. Lina Musangi na utumbanisi Mauvoo. Monena na kamemeka kalima musiwa mwingine mailisa kana sivitali monene wa mwingi level 4 kwa uyundu ina ndawa ona itina wa serikali ya kaunti ii kunyaike ndawa masivitali ni maana tatuna dhanza tu kaunti ni ii se utalowa kimanza kia milioni umwana nyanya kwa mwaini muthelu. Nani mwikali wa mwingi ino ni maloli nyanya mali kaba anjenero natoa maire ndawa nundu natuite ibinda ya utongo mvetu bena thina wa hospitali zu kwirete na ndawa atoa ndawa ni na last week ene na ndiye bo na Mauvoo ana atumwa ndawa still na ebu hospitali akomede hospitali na atumwa ko ndawa ban kunza anokana ate ndawa ku chemist ekali ani maeleza kana hospitali la sinza wa musi uwa mwingi sina ndawa ini hospitali wa mwingi level 4 wa umela simika kutuma kuthoa ndawa dukane sa udhose ndawa sia kimbenenza wa hospitali u na kila kiyo zenyandu ba mwingi sitala general anu mekweti anu monzi mangaliko ya mwingi mekwezi bila ya general na udio kicha ndawa na wazi bila nzata kizebeni ndawa yako koza kana una igiro Mauvoo onangi matundu amo zumbwa na ndawa na tiko ta na ndo ba mwingi mengi ndawa ndo ndawa ndawa ne ndawa kizebeni ndawa ja kizebeni jidela yu onako none kulu ya muthembo ngukuje bana kulanza kwandu mena ndawa lakini ku mwingi ba general petuka bena ndawa ata ngali isu siauka tuonie ngali sioka na ndaya nene na twakuna ngambi na itwa promise we kana ndawa isu sioka ndawa sikangewa na bakethe na binya kwithia ndawa ila sioka kona siongewa ithi ni tukula ni lwebinda ye ndawa sitekwo na tusandiwe muno ni kuthela sithelete kana ni kungewa singetwa na ethe ni kungewa singetwa utauni makule ngavana wa kaunti iye kithikana ndawa ila si unyaye kwa hospitali ni uni mbeanu kuyenenzi andu we ni ndawa tio ya hospitali kana utongo ula wetu tutakuye ni wo utakwete anu ndawa ibe na makule mai ndawa ya hospitali kana ndawa tio ya tio na utongo we twete yo zendo del nete wae ibina kila ketelu iwe anu mwingi me makule ai ndawa tio ya bano kana ndawa jineuka zendo ingi no kie bandu bandawa bana nitukule kwa ndaya ele ndawa zitana embeanu kulanza ndawa ni nani kuba mwingi banje ndiko ile ndawa ile iko netiane tianduma itwa manyika na sioka general ni sia supply we isumie basi atwa dispenser lila nini na general ba hospital we anu ni sia supply wa we that atiwa nini anondo anu mengela moka ba general we that we nevinda yomo ya kwethia ndawa zitotonya kwanza mwaka na ya mwanya nitukuona yo general twina thina ikwethia anu menge mathi hospital methi makwethia kwindawa onala mosi ya menge mei kwa ndetiwa nesa ile ni tukulosia government ya malomba hele ni batonyeka kwa ndaya na kwa wenyivyo atwikienda wani kwa twizikana ila sia supply we kaingi ba general no bobo kandu menge ndawa ni sia nyivye eyo hospitali wa general wena ndawa kuma vamu inge kaunti ya Kitui ngo report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Musiaisya ngewaisu ya Lina Musangi ni kutunenga ivuso ya ukwata udhumo munini na ndiri wandisio kedia o mituki. Mukamba ni wese uima ni uthui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku
Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa uiti mwithianu na wa ndawa cikiwa ukunikili wa science nituitaa mauki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambato ni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwisila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Company Warren Mabati Factory Limited nonde urarithia hundu varanyika kwigithia ndoto ya kuniyania nitusovosia mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kirungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku nitusovosia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuigithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mituki musiku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathukanyo mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesia omuno. Raino mabati tukitengela leluni wanamanga hoyutu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kwisila ambani ino noti muunza ile kenda idhanthatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe thanthatu ndukasio kengi kukitana niki mbwino yuke ikayaki yala chaku. Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Musiaisa ni na udhocha ingi twende na kutambania imwe. Kaunti 10 nisiawetwa kwithiwa wauwe mwisio wa kivindu wikinyete muno ukunikilio yonanya kuvika matuku 23 mwaine u andu 1,194 na ina nimo makwatitwe ni wausu kati wasu andu 25 nimavikite na utiwa nithayo. Uhu ni kwenana na ofisa wa maundu ma uima wa mwe Dr. Patrick Amoth ayumbola kaunti leitongoetie na wausu ta kaunti ya Ilovi, kaunti ya Garissa na kaunti ya Masaku. Ona uyovo ni waweta taukwatiania na serikali cia kaunti kuikithia utheu ni wane wa mwanya wambe nikienda hene nthima ikavikie na kuvinyiwa ni wausu. Daniel Mongela na Mauvoo. Dr. Patrick Amoth ulani avisa munene muveani wa uima wa mwe vanthi ya Kenya ndanena itina wakikalo kimwana na ene sianda kivathukanio makumu muveani usu ni waile cia kuvikia vau kaunti 10 nicio iminite kwitha cie mwisioni wa wau wa kivindu wala kaunti ya Ilovi neyo etongoesie. This case of cholera came out from Kiambu County following a wedding. But now out of that we have had sporadic cases which are not clustered together. So far as 26th we had 10 counties involved. The 3 counties with the highest burden of the disease is Nairobi County, where all the 17 sub-counties have been affected, Garissa sub-county and Machakos County. In total we have had a total of 1,094 cases with 25 fatalities. As a national government, we have developed infection prevention control interventions together with the counties. We have done risk communication. We have supported the counties in terms of diagnostics, and we also working with the counties to ensure availability of safe potable water. Inki Patrick ni wathana kana serikali nene nela ya kaunti isi kuendea na ukwatiania vamwe. Inki Patrick ni wathana serikali nene nela ya kaunti nisiendea na ukwatiania kithitoni cha kumasiania aene nthina wau wa kivindu na kuendea kuailia maundu ma uiti. These have shown that close to 80-90% of healthcare workers don't actually practice infection prevention control measures.
So one of our challenges as healthcare workers is to be able to change that practice, that what we preach and what we put in documents that we have developed, we actually practice that and can also be able to influence community members and households, then they can also be able to do the correct practices. This is also an advocacy tool to be able to tell the counties where we are as a country and where we need to be able to put our investment so that we can be able to change that narrative that level 2 facilities have the lowest access to safe water. So based on this, in their county integrated development plans, then they can be able to prioritize safe potable water in health facilities. Anena itina wakikalo kimwana vala metha maikomana na ene sianda kuma kona sikivothukanio vanthi ya Kenya kunena ni cia maume muicio na alama umbuka na ala muno maukwatania. Launch the status report on infection prevention control and hand hygiene in the counties, which is a critical document for us, especially now that we are scaling up universal health coverage that is premised on primary healthcare approach with a strong emphasis on prevention, health promotion, and strong community participation. This is a report that was conducted in 7 counties to be able to show us the status of availability of infection control measures. And based on this, we need to develop a roadmap of how to be able to scale up IPC measures in all health facilities countrywide. Daniela Mwankela, Mutongoi TV, kumuva kauntini ya Masako. Atongoi na muno kuma ilembetani ya ukamba alama ongamite ngalikoni ya ulei kana uvinzani ni makulua kuthinikia muno maundu maendeleo kwimbai ino ya mukamba na kuzisia undu itona ukwata cheni mbeange kuma serikali ni nene. Henendi maisio sia kaunti ya Masako yivo Matungulu na Kangundo ni maeleza kana miaka mingi mivitu isio sia ukamba taitili lwe na itina nundu wa atongoi kuemea ukalikoni wa ulei na nevinda isio kuya tongoi ya kuikiria ukamba nduno kila mana na tongo ikuma isioni ndi ya ukamba ni maile kukwatana na serikali na kuthukuma kwa vamwe nikenda mwene ndi akaunika. Boniface Mutisia na Mauvoo. Maendeleo nundu wa vata vyusia wa nienende tinosa kwa tongoi indi kwena na nienende anikana kwikala ukalikoni walika na ovisani nundu mola utonya kuendea na utunga maundu netina na kila kithito kikusi wa ndeni wa miaka kauta mevitu isionisia ukamba nituwa niyo opposition muno kamba imanda na ukoso wa Ruto muno anenge no useo kila kevo ela ingi tunayo opposition hiko ndo tunayo no kamba hiyo ndo tunayo kwa waisa siendo ila waisa lelo wa kutika tuwa na kwa uthi donu saboko lelo sundu adala ndo tunayo opposition tuina damu yeva nito watu wake damu ndine adala ndo tunayo opposition kuni wangu andai ya atongo imaito mokamba la mengaleko ya opposition masisia weza ida ina kwatia kaumu no na serikali nikana tothukuma mali kitwateka twekwa ngo ya opposition aiba asa tokali tekalo tuyo tekala kamba tuyo ndi tuyo tina ani mawetata withe wa vata munene wa kwithwa na atongo ya mwaukalikoni wa ulei na tavevata atongo ina mwalame uvikia na ukosoa makavikia na kuitikila kukosoa ni atongo ya yangi indi atongo yulembetani ya ukamba nonginya makethwa na we mwingi kavindani kalama ende na uteya we wa ulei na kusisi ambaye mukamba kuendea na uvathulwa ingi ndisisia opposition niende na correct serikali wasili wa William Samoei Ruto nesa no kilati tona ukulia hiyo opposition correct serikali zindwe zi ready na ya serikali kwitikila kile kutagwa yumenda tongo ina muno ala nene serikali ni methewa maitikila kana kwamba usise mondola mavikia na utavona tongo yukalikoni wa ulei mbewa kuvikia na kuulea na kuambia na utunga ni sendeto kati wa tongoi nundu nitonie maundu maingi maendeye. For example, over the weekend nitonie deputy president ainena yulu wa the official opposition leader who is Raila Odinga. Nitonie ndo mo challenge on some few issues, and as a government officer kila kindu akiki sioni la wakwata watagwa undu ukambomana the root cause ya kindu chuni chao nundu wona kiinenwa kindu akibo na wona ki wa mo take action kindu chui kanene ba
ikananga maundu maingi. Kwa hiyo opposition wise you are doing it well. Na serikali itikila iko correctiwa. Ingiani menda tongo imesuve na kuendea na utungira nyandeto na muno evindani maundu maingi kibo kisoma maende na uvinyika kana kwaliuka na wikithia kana ni matumia ivuso ya kuitha na tongo iwa kuviserikali ni kumakulia mautethio ala matonya kuna tongo inaenende na muno isio ni seo kamba na yene asio pando nondo tuenande to se padding sia CDF ondo da ile utonge kwa mambo kula nitu mambo yakananga wayo opposition hiyo mekwasya mendai kuandamana nundu wai ki tutagwe visi wethe yangata pando pao focus na maundu ma kukoswa Ruto muno maile itha mayeti ya Ruto muno le wathi kwemezie kwa mwananza wathi ciana cia skulu niciaeletha ine ngwale ni maile itha opposition niciza isukuma mbesa ku involved government wethe ketha ni governor ni weki ombesa nundu na kia yo ya ciana ciake ni ciana ila wata kuiwa nando kuma kaundini ya Masako Mutongo TV nyene toboni mutesya. Musumbi William Ruto ni wavingwa walanyo wa mukovo wa Ilovia kana Asla Fund jathikila cha traiwa kisioni cha Green Park ni Ilovi. Musumbi William Ruto ni wakathi ya kusiawa kwa Asla Fund muthanani wa umundi na ile kwikwati wa kukilia ukwati kwa enendi maukwati munini nthini wa uneni wake. Musumbi uni waweta kinandu kiu takikwanania a Kenya onthe uvomona kuvingwa myana ya mawia. Angelina Muse ni watu manise Mauvoo. Ainena kavindani kala wavingwa muvango uwa Asla Fund Musumbi William Ruto no watakana muvango uni nzianene ya kuikithia vena withianu maundu ni meokonia ukwati kwi enendi onthe. Tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. We've listened to many testimonies from many Aslas representing the Aslas of Kenya. And this is a fund that will transform the bottom of our pyramid. Ni wawetakana muvango uwe ni kumana na kiyo cha atanithia mabiashara nini na ala kavindani kala wathiuka isioni kivathuka nyovanthi ya Kenya kavindani ka kampeni kuwetakana nini maumisye kiyo kulawi cha kukosa Ilovia sia kuyana. Na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na ula vikite cha thini kiu ni walesekana muvango uno vikie kutethesya vanene enendi manthi ya Kenya kuyukilia kwanzi ya kivathukanio. Niulize wale ambaye si mahaslas wawachane na mambo ya hii fund, kwa sababu utaona jioni hii wajuaji wote watakuwa kwa ma TV wakidebate mambo ya hii fund, wakisema hii wakisema ile. Hata wale walikuwa wanasema hii maneno ya hustler fund hawezekani, utaona leo wakiongea. Kuna wale walikuwa wanasema hustler ni takataka, utaona wakiongea. What they must know and they don't know, they may think that between 500 and 50,000 is little money. It's little money to them, not to millions of Kenyans. Kwa mikovo ya kuma kimanza chanzi na kila ni cha silingi miongo itano nginya silingi ngili miongo itano kilungu cha nyanya yuluwa yana na ula uvange ito kila muthenya wa kilungu cha noti katono ili muvango uno vikia kwithiwa na uvucho munene kula kuima milioni ma enendi na alama kwithiwa na ivuso ya kukova ovama na enendi alama tatonya kukwata mikovo mivia ni kivathukanyo ni kumana na kuikiwa kwa blacklist. There are close to between 10 and 15 million Kenyans on CRB. 80% of those Kenyans on CRB
are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. If you thought 500 or 1,000 shillings was nothing, it is what is keeping 10 million Kenyans on CRB. I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. Ilovia ika kwatikana kwisila star ile 5 kwisila kwi network cionthe simoni ya kwako vala mwene nthi aminana na kukwata ilovia kilungu cha miongo 95 yuluwa yana ikekia wanthini wa kinandu chake cha simu vala kilungu cha 5 yuluwa yana na kila cha aminana na kutiala kiki wanthini wa savings cia mwene nthi kwisila hustler fund. The CEO of Safaricom, the CEO of Airtel, the CEO of Telecom have sat with me for many hours because this platform and that 501,000 is important to millions of Kenyans. That's number one. If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. Angelina Musengi, Livotia Vilingi wa Mauvoo. Masa kauta itina wa musumbe wa nthi ya Kenya William Ruto kwa mbisi rasmi kuthukumithwa kwa kinandu kimwana cha Kenya cha kiukwati kwa enende alame na ukwati munini cha Hustler Fund enende kauntini ya Makueni ni matho cha wala nyeusu na moko eli ulama weta tau kuna njeki nzikayosio cia kwithanda cia kiukwati enende ya na alama tena umanyi mwingi kukonia kinandu kiu ni manene ya sokoni wa Kibwezi kauntini ya Makueni vala menda kwithiwe na maelesio mbeange bewamo kuthanga ya kosa mikovo isu mwandiki witwa Mauvoo Kennedy Mulinge no kutuelezea. Maithocha na mokoeli kinanduki cha ndo mokoti wa nthi cha Hustler Fund kila cha ambisio rasmi wa katatu uni President William Ruto kinanduki la kiunenga ivuso kwa enenthi ma Kenya kukova katoa silingi 500 na silingi 50 cia kuiva na usia wa kilungu cha na yuluwa yana kila mwaka enenthi sub county ya Kibwezi muno atandithia na atoi ma bodaboda ni maweta kinanduki ta kiutethesia kwa ile biashara sio igini tukuwa moyo nono ndo wa Hustler Fund nondo kindu chambe ila tunewie musumbi asia no kunenga ne mbesa isi cia Hustler tunewie mwe mwingi nondo anu mambo boda ingi mekite kunengwa mota ni andu makaandikwa ugasa kwithia kila muthe naye twa mbesa na ilo kosa mbesa isi cia Hustler no tona kuthi akayose ya mota yake ukethia no ayandika we mwene ukethia no tona kwithia akiva mbesa isu vala mbesa cia kinandu iyo neka kuthi uvathokoni na wikwatiwa angi vala angi mekwata cia kukwata mbesa mbingi kwa ivinda yambe inde ingi momane wakati wa silingi 500 na silingi 1,500 ku President William Ruto hena utoni wa kukova silingi lile na manele sisioka enenthi amo na nyamuiki wake wango kila meone wa kuongela ivinda yende na kusonga itambila mewota taikwithiwe matonthithia kukova mbesa cia mbisa via sala na kwa atoi mato mota kuthantha cia wiawuo na tumota twaimbia si no tethio munene nthini wa ikundi nondu kikundi chosa kikemba kitona kwika maundu manene na si no tethio ingi kwa mundu binafsi embwande na capital ya kuambia biashara kemba atona kosa na kuambia na kuendea na mbele inde biona wia munene nthini wa kutunga mbesa hii tugua be na faine munene kana chobo kinene yo emba mundu ni wae makuiba bakemba baili hata vala kimanza kiki ni cha mbesa kioneka kiutulio kwa enenthi la mei manasio vikundini kana kutetheka na mbesa mbingi cia kuambia isemelati kivothokonyo amwe maenenthi menda maolanyo methia ni kwiki wa kuondu wa ikundi kutetheka na mbesa iinde tiki wangoni cha mwenenthi umwe eweka wiko atembeangi wa enenthi wiki wangoni cha kile cha mbesa isi akati wa ngiliana na 5,000 kila President William Ruto awetata kiki wiki wakati wa mwai ukito wa Disemba na mwini wa keli mwakani twathim utenda si atweka ni si utubikia itubikie ba mashinane na dibangi thondu tikasio sa nundu gitulukite ikundini tuweze kana sioka ikatutethia ko ithite na bangwa kana sioka sikakwa to binianua ondu enzangu mekwazia kana tuyanga moza amezuni makalizika biashara ni sio magambio thukuma sio ithite twenda sioka titabweni siokie na sikosa wa ata na ni babala takaenda kwite chao tukanengwa mbesa na ikatunga wata
nutata vyo ndiko kasiana itwetele tabwe ikatungawa na nyau ikaiwa jo kwa moi kana kwa mwaka mundu akakuma vya ikata. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma Kibozi, kaunti ya Makueni. Musumbi Dr. William Ruto aende kuvingwa walanyo wa kunenga enende mikovo ya kuyukilia kiukwati kana Asla Fund. Yuvene vata monene wa serikali na tongo ikutethesia kumina makundi ma mikovo alama tona ukenga mwene ndime vuikite isitwa ya Asla Fund. Uyuka o matuku mavuthu itina wa MCA wa Tala Jackson Ndaka kuetakana nongina ala meunenga enende mikovo makakunikilwa na kuweka uvena mwene ndi mali yake uwathukanu na miao ya mikovo na ingi kwithiwa aingi mama kundi amwe matena mavalua kana license ya kutethia uya usu. Boniface Mutisia enaingewa. Maundu makiukwati maivinye ya utalo munene wa enende mandhino ya Kenya na ingi momata leo mandhani ya seo makwati ya ndino maundu makila muthenya yu ingi mwone malikiri nziani seo mandha mbesa kuisila nziani ya mikovo na ilama mikwata kuisila makundini kibathukanyo na lama sawetu na wama enende nziani seo siya kiumandhi. Ono uyovo ama enende ni maelesea kana vya mama makundi maviki na utonyendela kuenende na kuambia na umavena na kuisila nziani seo kenganika na maviki na utomanisika enene kumanya ikisia enende ilovia. Kwa tuko saina sio tuko anzemba ni na tinwako ambe saizi na leo uko kwa mawati indi tula tunungiti tuseme sina tula tu simbo na simbo ve na lendi card ina musese nanye kwa nino sio kwa ndano sio na iko muninza nundu dino to na museli buni musinde ndo kuma nengi maya tuite sia serikali kwa masi tuite kana makasi hakila wa kana chuma tika ibangilia maana ta atiamba iki ase binyangili izi to yesi takitio kwa nundu ale na sia serikali izi yesi kana ni sio ina iti izi ni temu nonye ta kwa nyindiba nina thina ndie bi to ba ite kana nengi maikoke ba yo mwengu ni te simo yu imbe ayokete oyu nyakita ibitha nengi ni kata kimaeleza takivikie na kuikianzika matumo itina kwithiwa matanai manamba umanyakana ilovia serikali siuma kwe muthenyani wa umuthi maenda mavikie na uthewe na kumanyakana ilovino umite kwi serikali nene kana no maenende mena mituo ende na ukenga enende na ndo ama no kidotu nenge mbesa mana atu yani si Ruto na si Ruto tuisie kwithia kana siuka matuko 30 kwa wi twenda atu pathukaniwe Ruto no ona atu manite kana nundu wi maisembe thicibeti o we wi beti cia nena ni masembe thicibeti onethia ni kuiba mbesa tu yule ya kuiba mbesa lakini twinengwe binda na mayeka uka misi siano na nisi ambi yo kesi kile sio no moto ikauwa ambu ingi ni maile seta maende na ikala na wia kila muthenya maivikiana vithukiwa na kuvena malio ni mama makundi ala mavikiana manenge mikovo na kwithiwa mama tatonya kuvikia wiwa no lama nekiwe wa kweva ilovitha mana vikiana unewa damuwo ko utuine kwito ibeti nisi asembie ibeti nisi abithie ikuthune mana twete mbeza matwete nisi serikali matwete nisi asala twete yeto waleu na yule we matusembe thisia ko ibeti dito lekangile maonde tikatanya kwa ngoko na tesia vela mbaito wa serikali mutu nengete mbesa mwitu tethesia na twinangwa binda ya kuiva no matukuma vuthu wala MCA wa ndia Tala Jackson Ndaka unethi twawetakana mwa makundi ni maende na umithia utalo munene wa ilovia kana usio kwi enendi na lani wathukunu na walanyola wikito ukomboithe wa ilovia loan isu mechaji kwa rate ya more than 13% ila CBK kana Central Bank of Kenya regulated na wezaithio ni ibeti mbingi nisi akigia masoko na ya nomba mbingi cia nangwa na andu matabiwa na metabiwa bate court order na polisi itethesia kubenwa kwa na ricio kaingi twambeitha twakulia executive ya Masako bethi ko chunguzi mugipyo nundu bya ndume uko na biashara na biashara zume uko na maina ma license ndia ni microfinance we call them shylocks because whatever they are charging meita mbesa mbinge muno nundu wasisia wako them bili 10 meita more than 30% ya mbesa isu na wae makuiba mbesa isu idabo ya every day na at the end of the day was ngili 10 wizo twika no utabiwa sindusia ngili 90 and we have several cases sokoni witu wa Tala kumava kaundini ya Masako nyeni toboni motesia
Ngwatanio ya ene maviasala ilovi kana Nairobi Business Community ni aka nyandongo ya ODM Raila Odinga yolua mvango wake wa kutoa isia miatianio wa katatu ukite kiwanzani cha Kamukunji musini wa Ilovi. Ekundi yetu ongwewe ni ula unaispika wa mbunge Ilovi Benson Mutura. Ula niwe mkwatanithia wo haiweta ni udhuku kwa Raila kufudhisia udhukumi wa mbunge OS noyo oyumetuki inavitukidhisie mwitu wake Winnie Odinga kutuika moyumbe wa mbunge ya Iala. Joseph Kideka na Mauvoo. We have decided to reschedule the start of our public engagements from tomorrow, the 30th of November 2022, to the 7th of December 2022, due to the ongoing national examinations. We have listened keenly to the appeals of parents and our school-going children, and we have decided to obey their wishes. Muthenya umwe na ndongo isiangaliko li itongowe ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka hukumana kwiyo Karen halani maikalo ma Kalonzo na kukuisi ombaroro na uvani kutoa iswa kiwanzani cha Kamukunji wakatatu huu na itina mayithi wana miatiani umataoni manene va Kenya tanzemwe ya kusukumisia serikali ya William Ruto kweka ulikila makomishona ana manza mayosokwani mvaka va Kenya alama endio tena mausungi makivila cha usumbi usokwani muvitu yunanza mayani maviasala musini wa Ilovi. Matongunu lona toa speaker wa mbunge ya Ilovi Benson Mutura ni maveva saivango ya Raila na nyanyae. We advise Honorable Raila Odinga that Nairobians have come of age and will not accept to be used as pawns in order to force his desire for a handshake with the Kenya Kwanza government. This time round, no innocent blood will be shed in Nairobi. No business will be shut in order to satisfy Raila Odinga and his family and personal friends. Mainena na andikima Mauvoo musini wa Ilovi atongo yani maravya Raila kana Isaya kugenga Kenya kulika miatiano ni kenda eyune wamwene ni andhelile valama mutavya kuvuthia uthukumi wa mbunge nundu na vitukithisie mwitu wake kuthi mbungeni ya Iala na kwa mbunge suyende na uthukuma uya wayo. Raila Odinga does not believe in the constitutional institution and the rule of the law. He is now referring to Parliament as a rogue institution, yet the same Parliament recently approved his daughters and his friends' son to Iala. What a hypocrite. Let Honorable Raila Odinga present any issue he has to the rightful constitutional bodies like Parliament and the judiciary and not in the street. Kenya is now a mature democracy, and we have enough institutions to deal with our problems. We are no longer in the 1980s and the 1990s, where Raila used to thrive in the street demonstration. Ingindongo ini siyawetakana miatiano yeta yeta wanangiku wa mali vamwana yidoko wa maiweta mayeti kila kiki tuwa iwe odonodongo isi olivangia kuendesya kwe matuko muunza maihuwe kumi na ile maiweta Kenya tamanaro isi osokwani wena umbilu na wadhela wena Mauvoo mwingi vyo. In particular, Nairobi residents peacefully turned up in large numbers to exercise their democratic right of electing leaders of their choice, right from the president to the local MCA. We are happy that on this occasion, cases of large-scale violence witnessed during previous election cycle were not witnessed and Kenyans resumed their normal business immediately. However, we want to warn him that the youth will fall to his trap that this time round, the Nairobi business community will not sit and watch as our business goes up in flame. Joseph Kideka ngilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV.